Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong. Hadu sanpu prangot kinong balasngi Barjala na East Giant Hills District kilatmu ban pet no shalashnong. Henry kilasabat no pat hakipulen kiba pahara bat kibatalasi yaki kali kibatmu ban wanrong syapok jala Meghalaya lengba ka screening test center keberan hapo CTI Bernihat Riboy District. Katkum ka khobor balayo alom laito bakipulen kilayo bat yikini kisan prangot kinong balasngi Barjala na kawai ketrok ka bakishong hadien balapoi ha CTI Bernihan. Hadien ke jekren bat ke Deputy Commissioner jong ke Riboy District ke kong RM Korba. Kumjo bat u Deputy Commissioner jong ke East Giant Hills District uba FM Dub yakini kinong bala Barjala lapha penpai biang sa East Giant Hills District. Bat menta kami la pensa shwa yaki ha relief camp.